Danke bafowethu. So ngifuna ukukhuluma ngoLerato Shabang. So uLerato Shabang ube ney'nkinga ey'ningi kakhulu involving utshwala nanokuthi wa-waste imali yakhe. Siyazi ukuthi bedlala ibhola professional football e-South Africa, udlalele uMamelodi Sundowns, SuperSport United, wadlala ku-Chippa United but wabuya futhi kulokhunjana ku-Moroka Swallows yabo. So Lerato Shabang-ke i-situation yakhe beyingekho right ngendaba zotshwala, even iy'thombe zakhe laphana online bawubona nawe ukuthi eyindoda idonsa kanzima yabo. Ama-decision wakhe noma iy'nqumo ayithathile zimbeke kule situation le akuyo namhlanje. But okuhle-ke kuyavela ukuthi uLerato Shabang waya e-rehab few months back la azama khona ngempela ukubuya back into i-form nanokuthi a-shape nje noma a-change impilo yakhe because abantu bayamthanda. Yingakho bathi all you need is love yabo. Finally uyalithola-ke uthando kwabanye abantu bamnika i-support, bafuna uku-make sure ukuthi one of the most celebrated South African footballers uyabuya ngempela egiyeni, impilo yakhe iya-change yabo. So uLerato Shabang njengoba bengishilo ukuthi uye e-rehab recover kahle kakhulu, uyambona nobuso bakhe ukuthi buyashintsha segena ne-weight. Akusaseyo Lerato Shabang lo besimbona ney'nkinga nkosami zotshwala. Kuyabonakala ukuthi u-healthy-ke manje, couple of months nje ayelapha e-rehab or couple of weeks but-ke indoda uyayibona ukuthi ibuyile emandleni yabo. So iy'ndaba ezinhle kakhulu, lokho esikubonayo kuyakhuthaza ngempela ukuthi umuntu angawa but-ke meneplan ukuthi yabona ufuna uku-claim-a back impilo yakho, uyakwazi ngempela ukushape izinto alungise nala amoshe khona. Noma kuthiwa sowumoshe 10 years, 15 years, 20 years but-ke mawukwazi nje ukuthi ukubona ukuthi okay u-wrong la, ufuna ukulungisa impilo yakho. Sikhumbule ukuthi uLerato Shabang benama-offer-ke, different offers ukuthi asebenze nabo ku-Diski Times, asebenze ku-Diski TV kufana no-Junior Khanya analyze ama-games. But inkinga yakho uLerato Shabang kule konke ume-mention-a lapho ukuthi uLerato Shabang bengafiki yabo, azange apitch at all. But leya nto leya ama-game ifuna umuntu ozoba fully committed ngoba ama-game adlala during the week, amanye a-few but nge-weekend kumele abe lapha kunkule wonke bakwazi ukubukela ama-game bonke bawa-record-e. uLerato Shabang akazange akwazi-ke loko ukumaneja yabo ngoba yena bebhizi nezinto zakhe, ama-decisions lawa wakhe lawa angekho right. But-ke ngiyajabula ukubona uLerato Shabang a-recover-a kahle, sithembe ukuthi uzoba right, nanokuthi ngeke asaphuma endleleni ngoba njengoba bengishilo ukuthi abantu bayamthanda. Nawe ushilo maybe em-interview laphana ukuthi ufuna ukubuyela ezintweni zebhola, be-involve kubhola because ibhola yiyo kuphela into ayaziyo, yiyo into ayiphelelayo in a way cause udlala ibhola esasemncane and uthola ama-opportunities like ebholeni esemncane. Uke waya naku-Italy laphana kuma-try-out, udlalile nakuBafana Bafana, so experience yakhe enkulu kakhulu. Nami ngiyafisa ukubona uLerato Shabang analyze ama-game nama-opinion wakhe, sibone ukuthi ebholeni angasiza kuphi nanoku-coach-a abafana abancane. Danko bafowethu.